alakit tamlil matpules isneno pitapui kita ikutin di kanal YouTube YKB uap meto GKI TV henati atnen an kino nahunu ne henati alkit nen an alakit onen. Terima kasih usi netuin pitapui emiu henati amnen hoam bokang kai nakotabui tal nabalbal amin an kino itatnen BTNV 2 Samuel nakayut ela posang faun talantia ela bononsio le ini nakanak salit alekot maan le masui kniukit henatian fanion fenekat BTNV inela bononsio lin hananak so lekot nok nek amlilat o am fetitus niukai henati hayam sa am hake miki amlilat anbi homatam tal nabalbal natuin homukua ho aam mak leka homukua ho aam ale kanan lasi na lailbon. Babi na manekat anbi manekan usif Yesus. Anbi hitmonik feat hitapini siuf ay akan. Mahit ka masimo kitfa bi ale toni ay mansian inmatan. Hitam sa matolak ay matotan kit. Lasi matotan esnok es mes nek it neolasi kat meloitan fa esnokes an kino na ko Samuel anito manaton naton kit matom no klasi matotan na Daud an lumi hanati na fena ume isneno mes amu isneno kan lumi fa na tuin amu isneno na hinak na Daud in nukun eunok na ma amu isneno na loitan nalali titus neo na Daud hit at fanion ana isneno fe amsa amu isneno kan loim henati hita naba falasi le hita tuti na koin fe amsa hit tatenap tak amu isneno kanen fa hit onen ay ama isneno kan jawab fa hitutis an fanion isneno hit alala kita hit ama nanuina kit henati leka salit le hitas taiba kan fanion tutis new in kan fekit na tuin salit le na nuin otan na ko ama isneno. Babe ni manekat anbi manekan usif Yesus. Hitamo isneno kanen fa ay kan fekit fasal ituti bukan isneno kanekitif. Inekit ma in amsa mes an fekit salih tatuti bi lasibian. An kino antu nukit online nane kais atnikan henati at like mat subscribe. Alakit onen. Emimlil pules ko usi na tuin tabuli hemnen milali hoa. Terima kasih hemi sahabat nioko ako tabi tal na balbal. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.